Kakon. Nakita ko rin yung 27 may may ba't taon na nakamatikan. Ibig yan. Nakaralatiwat ka rin kita na hindi naganan. Ibig na. Ba't nga anak na? Start. Diba, berdireksyon dekat rumah Sison atau padalan. Naik go saja. Baikkan saya. Siap, agat.
Sana eh. Bayo eh. Adaglak lang ako dyan. Ito daw. Tara, batakan. Talang nih, aku talang nih. Waktu itu lah. Ayun, ano ba to? Sison! Ha? Pare! Kasinin pa? Kasinin pa to. Tayo ka? Atau gawin mabalik ka tanda pa to. Magtulak ay bibir. Apa na? Huhu. Abukod. Aret. Well. Benito ini kapang. Surprise! Di Zealand of Pangasinan. Gitu guys. Udah kah? Dah.
There we go. Oh. Hey. Hey. Dahil na yun lang. Sobra. Kasi yung nagtatalo na yung diretso. Di karayan. Ay, Taiwan. Ulay! 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 Nakaiwan na ka tayo. Tato yun. Langit. Wag na. Woohoo! Ay, weh. Kamubuting.
Nalak ba yung suklik? Ewan. Tumay apa jilid ko. Ha? Oh. Ay nakalakmat. Nalak ba di suklik? Di ba yung tek? Bansa? Sige na check dito check. Kaya naman nakapad. Kamot dalan. Dah. Ini. Dah. No, wala ka tagaramit it dalan. Wah. Nagalis. Nagalis. May ada store dyan eh. Tok-tok. Orang ginuudol ah. Ay ito ah. Wah. Bangir. Tuloy ni Bangir. Ito uong. Uong. Ano? Nagbiro ko dalan. Tabungan na ta ko. Bayabas. Tangkain. Kita tayo dawat dalan tinuang.
of curiosity. Lalab. Okay. Kaya. Oh my God, titak. Ito. Nagalit siya ba? Tukod boy ka ba? Tukod boy. Pagkat tayo ah. Naapa nga to. Awan na tukod boy. Tula. Ito maputek. Ito maputek, nakakagutom. Ito, nagangot lang pa. Ito. Ito nga pa dito. Magbabi doon. Sibalan.